Dobro mi došli, dragi moji, na moj YouTube kanal. Moje ime je Tomislav Vrbanec. Dugo sam se doumio da li da snimim nešto ovakvo. Nešto mi govori nekakva intuicija da jednostavno moram to snimiti. Upravo iz razloga jer te osobe to zaslužuju. Čeka vas jedan emotivni video, tako da samo krenimo. Znam da ste navikli možda na nekakve videe na mom YouTube kanalu vezane uz parfemsku industriju, savjete i tako dalje. Međutim, danas sam odlučio napraviti jedan video kojeg ja mislim da nikad nisam snimio ništa slično i pustio ovako javno. Ali radi se jednostavno o osobama koje su mi ekstremno puno pomogle u životu i kojima sam jednostavno beskrajno zahvalan. Spomenut ću ih sve sad ovdje i ja se nadam da se oni neće ljutiti, nisam ih ništa pitao vezano uz to, ali mislim da će im biti drago da eto nešto tako snimim. Svi mi znamo, mislim prolazimo kroz život, bilo mlađi ili stariji, i upoznajemo mnoštvo ljudi. Susrećemo se sa svakim izazovima svaki dan i jednostavno okruženi smo s ljudima, htjeli mi to ili ne htjeli, i jednostavno za neke ljude se toliko vežeš u svom životu da postanu dio tvog života. Ja bi se ponajprije u ovom videu želio zahvaliti dvijema osobama. Dakle, na prvom mjestu dvijema osobama kojima sam toliko zahvalan na svemu što su napravili za mene, na svemu što i dalje čine za mene, i mislim da su zavrijedile da ih spomenem ne samo u ovom videu, nego da možda čak i vi u komentarima date svoje mišljenje, podijelite sa mnom vlastito iskustvo, jer ovo je za mene poprilično emotivno i mislim da su te dvije osobe to itekako zaslužile. Prva osoba koju bih htio spomenuti, a koja je uvijek bila uz mene i još uvijek jest, koliko god nas život možda malo i razdvojio i koliko god se ne čujemo toliko često i vidimo koliko bismo htjeli, osobu koja je zapravo, na čiju inicijativu sam se počeo baviti ovim čime se danas bavim, osobu koja me odgojila najbolje što je znala, osobu koja mi je pružila maksimalno sve što god je bilo u njenoj moći, a to je moja mama. Dakle, hvala ti još jednom na svemu što si napravila za mene, što me podržavaš uvijek u svemu što god napravio, bilo to dobro ili možda neispravno u tom trenutku, ali ok, pametan sam ja pa naučim na svojim vlastnim greškama. Hvala ti puno na tome što si bila dio mog života, što si me naučila brdo stvari koje znam, i poslovno i privatno. Hvala ti na svim savjetima koje si mi dala u životu. Jednostavno, draga mama, hvala ti na sve. Ja se ispričavam, ljudi moji, ali rekao sam na početku da je ovo jako emotivan video za mene i da sada ćete zapravo vidjeti da sam poprilično emotivna osoba i da mi je važni su mi ljudi koji me okružuju. Dakle, majka je jedna od osoba koja mi je zaista dala sve u životu i beskrajno i vječno sam je zahvalan na tome. Druga osoba koju bih želio spomenuti, a koja me naučila poslovno skoro svemu što znam. Osoba koja je doslovno u svakom trenutku, u svim izazovima koji su, dakle ne problemima, nego ja to nazivam izazovima, bila na mojoj strani i davala mi je savjete, i to, ljudi moji, sjećam se, bio sam tinejdžer, sjećam se da sam s tom osobom proveo sate i sate vani na balkonu uz nekakvu vatricu, gledajući u zvijezde, pričajući o životu, a da uopće nisam niti bio svjestan što me sve čeka u životu. Ono zna jako dobro što smo sve pričali,
kako je to izgledalo. Uglavnom, radi se o mom tati, koji je, ja ne znam otkud tom čovjeku toliko energije, toliko volje za životom općenito i odakle mu toliko strasti i žara da sada sve u svojim godinama i danas, on me svaki dan zove, isto kao i majka, i moraju čuti da li sam ok, da li je sve u redu, pošto sam često na putu. Uglavnom, hvala ti tata na svemu, hvala ti na svim savjetima koje si mi ikad dao u životu, hvala ti na pomoći i hvala što si doslovno, evo, ja znam sada te nazovem, ja sam u Zagrebu, ti si u Čakovcu, da te trebam, a već je kasno, da bi sjeo u auto i došao ovdje, da te ne bi bio nikakav problem. Takve roditelje, ljudi moji, kao što ja imam, zaista treba tražiti. Dakle, ja mislim da, s obzirom na sve ono što sam čuo od drugih prijatelja, kolega i tako dalje, ja mislim da ja zaista mogu biti sretan što imam takve roditelje. Dakle, draga mama, dragi tata, hvala vam na svemu još jednom. Eto, i ovako javno, da vam snimim video, čisto da znate koliko vas volim, koliko vas cijenim i nije mi to uopće problem reći. I u ovim godinama nisam više dijete, jednostavno poštujem vas, cijenim vas. Napravili ste jedan veliki trag u mom životu, što smatram da bi svaki roditelj trebao napraviti sa svojom djecom, tako da hvala vam, od srca vam hvala na svemu. Sljedeća osoba koju bih htio spomenuti, a ta osoba je osoba koja, ja znam sad kako će ovo zvučat, ali to je osoba za koju bi doslovno dao apsolutno sve na ovom svijetu. Dakle, ne postoje ti novci, ne postoje ti parfemi ili kozmetika, uopće nebitno što, da, mislim, koliko mi ta osoba znači u životu. To je osoba za koju bi doslovno dao sve. Dakle, odmah sad u ovom trenutku da me nazovu iz bolnice i da me pitaju, ok, gledaj, takva je situacija, ta osoba treba srce. Znači, bez pitanja bi se obukao patike, otišao tamo i dao bi svoj život bez ikakvog problema. Radi se, naime, o mom bratu. Pozdrav, braco mali. Nisi više tako mali, ali za mene ćeš uvijek biti mali braco i koliko god ti to se protivio tome i tako dalje, da ću uvijek pazit na tebe i brinut ću se o tebi i tako dalje. Uglavnom, brate moj, teško je opisati ljudima koji možda nemaju normalan nekakav odnos u obitelji, koliko je ta bratska ljubav važna i koliko se zapravo braća vole, i to vam je jedan poseban odnos. Dakle, ako gledamo da postoji nekakva roditeljska ljubav, nekakva ljubav svog života sa kojima provodite život, ljubav prema braći, to je nešto što jednostavno ne možete opisati riječima. Dakle, ja za svog brata doslovno tvrdim odgovorno da bi dao apsolutno sve na ovom svijetu. On jako dobro zna koliko je toga dobrog učinio za mene. Pomažemo si maksimalno međusobno, vidimo se jako malo. Međutim, imali smo jedno prekrasno djetinjstvo zahvaljujući našim roditeljima, gdje smo se povezali kao braća nevjerojatno. I danas, koliko god se mi svađali i prepirali, i to je najnormalnija stvar, samo pogled je dovoljan kada ga pogledam i vidim. Mislim, on je 4 godine mlađi od mene, dakle, kažem, opet nije malo dijete, ali uvijek će za mene biti mali braco. Tako da, brate moj, hvala ti na svemu što si do sad učinio za mene. Znam da si uz mene, ja ne znam uopće kako bi moj život izgledao bez tebe. Hvala ti na svemu i nadam se da se ne ljuti što sam te spomenuo u ovom videu, ali jednostavno si toliko važna osoba u mom životu, pa čak važnije od roditelja, ali bez roditelja ne bi bilo ni nas, pa nas dvojice. Jednostavno si toliko važan u mom životu
nikad te neću zaboraviti ono što si učinio za mene, što radiš za mene i nadam se da ćemo ostatak naših života provesti upravo u ovakvom odnosu kakvog imamo do sada, jer mislim da je savršen i da bi braća upravo takav odnos trebala i imati. Dakle, brate moj, hvala ti na svemu. Cijenim te, poštujem te kao osobu i budi mi i dalje samo tako dobar. Postoji još nekoliko osoba, dragi moji, kojima bi se želio zahvaliti na svemu, a pogotovo eto, što sam danas takva osoba kakva jesam. Mislim da sam relativno normalan. Nemam nikakvih poruka, ne radim nikakve gluposti, nikad nisam ni radio ni ko tineđer. Čak sam neki dan pitao i majku, ok, mama, jesam ja ikad radio nekakve gluposti kao tineđer? Jedva se mogla sjetiti jedne stvari kada smo frentali u školi, ali to je bilo opravdano. Uglavnom, neizmjerno sam zahvalan svojim bakama i svojim djedovima, koji više, nažalost, nema na svijetu, ali napravili su jednu bazu, jednu jako, jako dobru bazu i mom bratu i mene, da bi danas mogli možda malo jednostavnije živjeti nego većina mladih ljudi i oni koji stvaraju tek svoje obitelji. Dakle, bake moje, bakice moje i djedovi moji, hvala vam. Znam da nećete vidjeti ovaj video, ali važno mi je da ga drugi vide, da vide koliko vas zapravo cijenim. I nadam se da ste gore negdje, da uživate, da se dobro zabavljate. Prije ili kasnije ću vam se ja pridružiti tome, odnosno svi mi. Tako da vidimo se jednom prilikom, nadam se ne tako brzo, ali hvala vam na svemu što ste napravili, na prekrasnom djetinjstvu koje ste mi pružili, na svim našim igrama, na svom ljubavlju koje ste dali i bratu i meni, jer znate i sami da bake i djedovi itekako svoje unuke razmaze, a bome nas su razmazili itekako, ali ne sa materijalno, dakle sa poklonima ili nešto takvo, nego upravo sa tim nekakvim detaljima i trenucima koje pamtim još dan danas, a kako to drugačije nazvati nego ljubav. Eto, dragi moji, ovo je bio jedan malo drugačiji video nego što inače znam snimat. Primite moje isprike ako je bio malo previše emotivan, ali eto, ja sam jednostavno takva osoba koja te emocije mora izbaciti iz sebe, jer se vežem uz ljude, pogotovo kada se radi o mojoj obitelji. Jako sam i zahvalan svima na svemu što god su do sada napravili za mene. Nadam se da vam se svidio video. Slobodno kliknite like, slobodno komentirajte. Vidimo se u nekim drugim videima sa drugačijim temama. Volim vas, vaš Tomek. Ćao, bok.